Terus eleh dikugan ya. Aduh. Laluan kan banyak bacot yuk kang aja. Adanya penglima preman di sini. Mana kita? Bos, siap. Ya si Saruben tah keur ngalebok batagor. Enggak. Enggak. Batagor pangsor kadulah poho, batagor pangsor. Kang Dolar. Mana si Kucir? Gawe euy. Gawe tuh gawe wae gitu. wae, euy. Wah. Ulah urang mah. Ih Mang Darman. Yuk, Papa Bodyguard. Punten. Anjing setengah anjing. Halo, Neng udah sampai di taman, pengen minta dijemput atuh. Ya udah, Neng tunggu ya. Oke. Kumargi aya motor berarti dolang deui nya. Oh, siap. Action. Halo, Neng udah sampai di taman. Pengen minta dijemput. Ya udah, nanti jemput ya. Oke, Neng tunggu. Ya. Gua pulsa kayaknya ada di depan deh, Mas. Di depan di mana? Oke. Saya mau ngontrol anak-anak. Anak-anak baik-baik saja. Si gaduh jatuh cinta teh pelong-pelong eh. Bisa apa? Deui heula. Ngok mah ieu seri we. Dua, action. Action. Emang lu jago? Wow, lah gitu. Kudu wing action, geus action bareng lah sadetik ting motongna. Action. Mana si Kucir? Gue cariin. Os. Ayo. Datang ada urusan apa gitu. Tadi yang apa? Di dua, action. Siapa dia? Udah tahu nih. Admin deket-deket emang. Dah jauh. Tahu jauh. Jauh dah ieu nama. Siapa dia? Bari nepok. Biasa gitu. Bari nepok kadinya. Biasa. Bari nepok lah kali itu. Kan Tadi tuh heula ka dia. Anjing dah kami dah mah. Action. Biasa, Kang. Weh, mau. J, action. Halo, Bos. Dulu kuliahnya di mana? Aku di Jogja neng dulu kuliah. Di mana
enak banget di sana nih. Jadi selain kota pelajar di Jogja itu juga kota wisata. Kalau naunya Bos. Ya. Sali batu. Balik lagi. Pulang. Ayo, yuk enggak? Ulah deket-deket video. Ayo deket video. Pakai senara. Jika di ngomong mah. Kan Nah, Bapak Mehmet beunang euy. Ji. Action. Jang, baik, tolong pantau adik saya Di taman.